get the point, take a step forward. And number one, I think this is the time. This is the time that everyone say batagete or toilet wanene asinkorochiao. Why was melio konene kwetane timbera ekiagara malikongo kuana rasile tabukia yumu ikumina nyeke mungo kia vitano andiko lasema omonto nigo abale ile kimwego agema likadea omonto diege amatukaya ndiko lasema nombo barobweme tienyi yaye naye kwayo chikire naende kwa mubekeire chimbebe atanyala bakora bya waraja salela mae tunane gante nega lakini nalo utakukwa maela mmoja bina kabele sana hivi hata nilikuwa mwanariadha hodari nikapata scholarship niende ng'ambo nikaona umaskini umekwisha utajiri umeingia lakini sikuwa najua kwamba Mungu alikuwa amepanga njia yake ya kuweza kunitengeneza niwe chombo chenye anataka lakini sio vile nilikuwa ninataka. And then baada ya kukimbia Nairobi kurudi hapa nyumbani nikiwa na furaha ninatoka niende katika nchi za ng'ambo kukimbia. By the way, I was chosen kwa timu ambayo ilikuwa inaenda Ontario, Canada. Nilipofika hapa nyumbani nikiwa najiandaa kidogo, usiku mmoja nikiwa nimelala nikajikuta nikasikia kama nikajasho kimbamba kamekuja katika kifua changu. Nilipojaribu kuchukuna tu ngozi ikatoka ukacha upande huu. And then that was the turning point of my life. Maisha yalibadilika within a night. And then nikaanza kungangana na madawa. I went everywhere, madaktari wengi they examined me, lakini wote hawakupata jibu katika ugonjwa ambao nilikuwa nayo. Na mwisho nikarudia mwamuzi tega Mungu ikomi abaderege asiri njaro kigeri aralia. Na kama kuna mtu alitembea alikuwa mimi I just walk. Nikatembea kwa waganga until nilipofika katika kwa mganga mmoja akanifanyia makosa, and then makosa alifanya ni haya. One, akajemsha maji na matawi akaniosha mwili. Aliponiosha mwili then kesho yake kutoka kwa kichwa mpaka kwa miguu nilipata ngozi yangu imedondoka. Akiaga randi nyanza nako. Hallelujah. Yes. Akiaga randi nyanza nako. And then life was so unbearable. It was very painful. And many time I will ask myself questions. Why God? Why God? Where are you, my God, when I'm paining? Where are you? When he wants to speak to you, under great pain. He knows what I am speaking. And then life was so unbearable. I was asking questions. Why God? Why did you allow Brian to go? By the end of this sermon, because after the pain in my possession, they were there. After I was just an hopeless creature. Hopeless. I don't know. And also, it was so painful to me. Remember, I don't sleep. That is the time I wanted the most. Lakini naomba tena akaja sina alenge kuwali wabu akandigerelia kansonja mbuketene faracha konga lakini nama nyango kuna kwa ile kwa mwele wao karabi akonga kila she went paka bona tu na kanyora na nere. In that situation, friends were not there. I was left alone. I know, even now, I know there are a lot of pain everywhere.
no, including you, and I accept it's good for you. It's good for you to have pain. It's good to have you for pain because mwanya wantu amaliko kaba tabuyanga ki ubururumboro. Usiba wana yasa yes. Lakini alitoa nyora ubururumbu nyene ya mate yako raja wana yana msaigo. Tunanyora iko. And another thing, I'm pleading for leniency as a family. Okay, I'm pleading for leniency because also sometimes we are growing. Na ende bintu biro. Igendoge kesi ngire na aroncha sigete kia bere tege kongwan. Umwana gete karuara. Yani umwana gete tatu mwaba karuara. Karuara. Ende dene. Mwendo kwa bono. Okay. Zile sinya kwa nane. Okay. Umwana konda karuara. Umwana komolele nyagitari. Kana molele nyagitari. Then you mugako bakabanga ngonyale kale mono. Ekaraba ngonyale kale mono. And then mwana yakamilyoka yoka street paka somo nyagitari. Geta kama doctor, my dad is dying. My dad is dying. Doctor, come and save the life of my dad. Come. Maite wanyagitari mbale. Tunabanyagitari tuwezi ora wanyagitari. Ndage tuwe ke koro to kyumuntu. Maite na janga nyora wanyagitari baruri muna bantu bagokwa. Paka sometimes paka sometimes unaona kerole ni pain yoko murangeria bakonyora ko nakokora kole bintu gitega gusubara kono gukora ibintu gitega. And therefore umwana yagarangeriyo umunyagitari bad luck tatumwa abo agakwa wali umwana uyo kurangeriyo umunyagitari. And then yoronje umwana uyo mwari kurera mugore kalero umunyagitari sana. Lakini endaga igente golero karerete kokamakonya sibirengere byaye agateba nyasaye konye na injinja ko umunyagitari garaso masoma agacha ka umunyagitari karabo umunyagitari agasomera uburwire utari gosomera umunyagitari bale bweka. Unfortunately uriyo rengo umunyagitari akanyogotiro litayire ngajiyakara bana banyasa enga akamanya ko ruwaro burwaire munyagitari onde bwenzi atasomereti odatigororia bana banyasa umwana uriya dani mwago digaja ko liyo bwene akaja kwende nyagitari geta kabali fadi akadewa papa hapa tuwezi tibu ugonjwa kama huu. Kuna daktari tu mmoja mwenye anafanya nini? Nani huyo? Nani huyo? Nani huyo? Ninafikia kaona sema nafikia. Sina fikia lakini ni yule aliyeruhusu aliyefanya kuchelewa baba yake akafanya namna gani akaga and therefore they booked an appointment na nani? Na huyo daktari. Then kitu ambacho kilifanyika is that mzee akapangiwa mpaka kitanda bila ataenda kutibiwa kila kitu and then the ambulance kama mzee akawekwa ndani ya ambulance inakimbizwa. Walipompeleka pale ndani kufanyiwa examination, lo behold, nani amesimama hapo? Huyo kijana akafanya kitu kizuri. Alimwangalia akamkumbuka. Kama kauliza huyo jamaa, huyu ndiye baba yako? Na uzuri mtoto mwenye alikuwa na mchunga na mlinda ni kama lika yake, ni kama wakati alikuwa na ile lika. And then the man looked at the boy, akamwangalia baba, akamwangalia kijana, akamwangalia yule mzee. Kitu kijana alifanya, akaanza kutoa machozi, na alipotoa machozi akafungua mlango huu mwingine, akaondoka na akaenda na hakurudi tena. Juisho yule mzee alifanya namna gani? Can you charge that? Mwana yimbu yako lete? Mwadevire haya? Mwana yimbu yako lete? Njia malikari ate abate abariori getia wana wakone na wakone ke! Kora rabo! And that is why nataka nsawe Sister Evelyn na Brother Evans. It is high time that you ought to accept. Monga njiri accepting of Brian itakola tiki tai na ndente ke timo mweke nkoro ko mweke nkoro ko baro wiri monga nageza na royo mana ro churu wale teke ko for many years akamnya kajinya kitali kila siku leta kikuba gari gwendete and she managed to be a member of my district
And therefore this kiri mongata ngende boye akara na onsisi wili na pastor, I need your prayers. Ngochiko ikaiga nganyora nyomba mwanye omwana we nalenga olenge university konyo isire gukura otigaire semester ya makore, lakini omwana oyo agakwa kafura ase accident. Wana mabiro ye kiagero omwana one arolengo motangi na ndo lengo bosembele kwaye omungino yakalira, lakini taitaba ngomwana oli akorire gya barore okure. And therefore you know what happened. Ganda kalata chimi cha omwana oli agachiroberera nyumba. Achirobera nyumba. Kakoboka njagomera. Kagonjo kagochyangia gomera. Bona kera na swa nyumba mwaye. Ngaikaranse gesiri kia kero kya gesiri. Era ngaikaranse kurwaria. Ngaikaranse kurwaria. Bona kutokoga makomo ngayaligereza. Na ende nkarako na komonya monyumonwa. Akona komonya monyumonwa. Karunge ntekengere straight. And therefore nikainuka ngatenda kuwa segero ngena ikaranse te ngagenda ngabwate bicheria ngayonjora. Kera na yonjora mongnolia kawungora kurwa sekiro akanse. Kera akanse ngaindo manyete nyumba. Now kabuli Nyasaye. And then I began to pray. Now I go spirit to go. But the spirit spoke and asked me a question. In Kyoto kongatanera na mama tuabire tugo taranera matukamange tokoragera nere tuatara mgono na watoko wakomo. Kwa nini unataka kututenganisha pamoja na mama yangu? Muradi akianda isana yote bana bale moyo mama yete ngamba bale kulela bakule wama temba bale diki. Then I had to command the spirit ngaitebya nikajatebya in the mighty name of Jesus. The living and the dead have no connection, and therefore I command you in the mighty name of Jesus Christ, get out and go. Unana kwa nete kwa mwana musubati ulia gasokia masomo kumunwa kaya somo kia mterina uto linombolisha agasokia kera masomo kwa kuwalia era omongino lengo morangelia na Veronica unana mrangete katabokanga kwa iliata boka akakulege kuka kia yoko boli na iliga na liko lelile kuwalia kwa ki. And that was the healing of that woman paka matukaya bona ila. Lakini ataka kote yabanga accept that the Brian is no more. Mumwanchirane and moko mukani taya. I just want to cry. Ndege bale kera kola iwakurusia. Esinonye nabantu barabo konyola bakona gwakanse kera barurige tondo. Abantu bali monto bakwete mbaita beralanga na kola tege bana yasana ko na kwete. Sometimes abantu abangeba bwata loto ebintu bune bibira sombo bwabo. Therefore enataka ngode baba accept. Ngiyo accept eliyo manyete. Kitabu kia Revelation chapter 7. Verse 13. Verse 13 inasema ayo mababa kawalia kambuli abantu abo bekire chenga chinda mbaravia banandenga ibarule ngamotebya omonenone ayo manyete aragantebya abanabo barura seme chano erenga dia waraja bali na evanisi. Going to heaven is a lot of pain. Pain nerera gere to ikiguruja sai. Ono yesale will tell you pain nerera gere to ikiguruja sai. Kiagera abago soa iguru bali ba wile mejalere ngake. Amen. Ekerombo ka kuna gogosia. Usebona bana yasa. Kera kuna gogosia. Ayeturu chingo borembe no kolete giroro. Nitake tenko manyinga emechane ile nerera gere no nyene nke yebyo kaseri derego. Mwana ko manyange inkiri wati mejande menene nera bana banyasaye abantu rero barueto baraba nene igo a lot of pain kerera to a lot of pain it qualifies us to heaven kujimadi ya my brother yatema yes ayonaro ingi ndonade abarura sigi mwanyi wa kaibaro asoma le moza se mejande menene ona ekege kogera tebele ayanaro so mate ayanaro agerete
abana bo baro aseme cyane mene. Yes. Basi bichanga chabo. Achikole chindabwa asamanyinga yengoni. Alafu anasema ayona ragerete bale bosho. Ingigera bale bosho. Ingigera bale bosho. Mejanere. Ige mejanere myo sinime. Moyo tabane mebina. Mejanere myo sinime. Maite kanganya kangana ale tindi murandia. Panya tadi kira-kira bana banyasai. Kinate bete na tegeto. Nyasai kama bata ngambo mnyakole bakagoshi yako na utaro kipara ono kwa kunani. Akamanya kombe kazi ngani aruganga bege teke hao. Na bonsi babatama. Na hende kona kolete after bonsi batamire akandete le balimo. Omuntu olenge balimo omwadventista. Jena lenge omwadventista. Jena lenge omuntu mukatoliki na ndo maere yofata kaisa. Na lego itesara ya ijia utambe na njira Nyasaye tatu mu wikima mutungu ranzira Yesu Kristo mwana yo mama ibu Mungu itwa kalego na mutagatifu wetu na Bikira Maria sisi wazia brato wapitwa somo sana okweto zirezo zimuti magombo ligorolia matukata to oloje kuma sawa kule olinete bara seka na sasa kwa Nyasaye tata mu wikima kororere kwa bia manaba kule na njira somo mutagatifu Kristo tukile mutagatifu kole kwa mutagatifu kolishwa kwego koroka kubwe no mutaka na haleluya. Ini salah ya Allah. Bagus mana orang yang na tell ya Adventista kan, wana kunda ngoma tabinu mo kwa tiso montolio. Bagus mana orang yang itu tu ada kubuat, kalau tu buat ini salah si Chelsea. Kalau buat kiri Chelsea, salah ini agak tu 1979. 19 kena tu. Tak kawan orang boleh lagi orang. But when I got the madman, orang ngoma Adventista. Umalimene tuwaje wana soja mete yes na baro basumuge tugocho ebalimeye nero yankora nabe kinde hono akanua ganteria mosani igawa wata manganabe number 1 wege ninya sawe moja osomwange nya sawe kwe ngina legojo so bonkinenia tuwaje tukomera nera after 15 years kama sauti bokaera na njeni sangu wale kabara kwa leo after 15 years. So out of that pain anaanzomia nchebukuna aleko nyara gosoma ebukuga bwate New Gideon International akagake na kuwa aleko na gosoma gasoma Psalms chapter 6 ego tebo maneno toto kwanya ndone kindia akia saba kule mtani rago togie ngamala watura that hope nganyora nyasawo konyanga maene tindigo kuona ene kana tora that hope nyasaga kolinga kone bali mirige gusaba yakanga ni gusaba yata abanyasai konye bali sinenjo konye ingaja konyora masaba yugo tangania bande igako igweka kubwali yako koragia bana banyasai ugwe Tangania akakona nyasaga makonya akabwena batangana kubwena ekaragu na neta tigeti akagenda ka esabate ya monga nyoro mucha neke bumbo kyo gokora isato eke bumbo kya 19 na isato kego tebanga laki onchoko batiswe na injaga nsuma nkairwe ne godoro roche ngabatiswa koruelia garana sa mache me ngayuro ndiko soma gakurwa somo lerone nganyoro ko gweni gukona sote kanisa kakabono iga na ndako muruyi ona bongo ruwa baterango na sinya sai yiba nimekole de nya yapi kada kanyoro buntu bege kanisa ya Adventista kusema na wala sai ngada wana ajenda sema nya sai yiba muna ale kubwati asinge nchale ko kolera mangana ale ngaki amaya na incho ba Kristo tokolera abane amangana ale ngaki amaya naenda ba Kristo twanchane kusema na wala sai ndio kwa toka tele kwa kitokea chini kusema ndio malaga kwa sana sijui kama ndio kama kotera ndio kwa ndio kumanya bando kwa chini ndio kotera batini ala romo antorile ndio jigoro esenere tokoga ndio kwa kutikulia ikoga tia sara kazi leo ala batera kwa Roho Mtakatifu hata kumbe Roho Mtakatifu hadi tuanchane nekere tuanchanire tomichiro kereria sabantu bane agere nonye no mwana yo mintu gakorera kutugucho tomwama ngana mororo usibara none saye bora lero batira zitomateria mangi umwana Brian yokorege ora saho kuri naende igararire Brian inarwa no musigo no makomwe kanisa abana abaminto n'abana bakomwe kanisa abantu barase kanisa mondo tari gukwa inkiyago kora bara banyasaye akora ekiyagera bara banyasaye kararire nsabare kumujimate ni korero yateba kujimate kumanuka
Aigwa Jesus the one thing. Okokora kwa batumu naje. Obarwa batumu kuno weta by the way. Zulu ya. Revelation na chapter 7 matwaroke. Yateba. Yamayateba. Ayuna. Mechando na regerete bana usiye kerugo kyobonene. Baraboni go bakomo kolera mu baso. Lobo tuko asekaru ya yembe. Ikara sase kerugo kyobonene. Igara menyamo na barabuo. Kora ko balenda. Baraboti bako iwenchara. Anaende nonyene rango. Eliyo baziri ko basamba nonyano mu basomororo. Ekyagere mani ye ngondi ole katikati ye kerugo kyobonene na balisye. Era na barahe go cyase gisoko cya majore moyo na Nyasaye natinya maliga kurwasa maisha. Amen. Agade. Nadiriki. Ayo alinde hanisi. Nyasaye natinya maliga kurwasa maisha ino. Revelation chapter 21 verse 1 to 4 inasema ngara Nyasaye karomo chiwe kale yakiate 21:4 umse ngendera kwangeka teba yes yateba natinya maliga kurwasa maisha bako jimate makweli tako baulainde no janga nyano kweumya osokolera osobororo elia magana elitanganya akoleki aikeweta manena wasine sirire Yesu. Get the point. Take a step forward.